Kini kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Menteri jong Sorkar Jilla wa Hamlet Sondokling ubadang shen ubala syak ni no ya katnat Urban Affairs ula ong baka Consultative Committee kapapet benya ke isu kapai dai baka jingpen kenria ya ki beri ki basa atem yo molong kala pendap iki kamera mah pok jing alam jong kumu chairman ula ong baka Consultative Committee kala dap IT load ya ka kaipot baro syaka High Level Committee kaban shim ya karai ka bakaddo ha ka jing alang jong ka shwa bakan IT part Sorkar Jilla ula ong tangkat ta ka Consultative Committee kala depen kre ru ban pensuk Sorkar Jilla dak ba penbiang ya ka Memorandum of Understanding ban yasai pedeng Sorkar Jilla bat ka hima meliam syuk ba Hamlet ula ong ba upriang sobha ya ka rai batikam da menteri rang ba ka Jilla kon rat ki sangma hadian ke jing pendrung menteri thmai ki arngot ki MLA hapo ka kenhun menteri jong Sorkar Jilla uba Hamlet Sondokling ula ong ba watla deshu menteri bapet ya katnat Urban Affairs penban udang dehu dukhat jong ka High Level Committee hakaba nakaliang jong unsaya keren ban penstat ban weng no iki kenrum kenram ha them yo molong iya kode bat ka jingkliang ya ki portfolio nakliang jong ka office jong besar nakliang jong ngam dan ke ban pau nri ringa skop rong ba ek ba kebaja ke jalan tak jeng ha bat ba ngahap ban nge bit ka tum ke punya markade ka bor jong besar banai portfolio do bat mai yeni nuru dan lagi juga ngapeng basahun marwa kumpu brio ba tri kam pi ai nga do kam ru bat ka kamram juga kalau bantri biya ka pi ki babun ki benta ki banglale kumpu Urban Affairs Minister yakta kan kwa bani thulot hangni markam de nga banle umta ndai ka ba ngasu ki ba ki babun ne ki so amnut baki kuat ban tip ya ka ek bagi opportunity bakta kalau khabari bat ka role jong ka Urban Affairs Department ke minister hagwadi bat ki jong karwator pina usang haba lami kini ka kejignya kumar tu bana jong bana ini arja kapra mo kejigi isu karwator tu por di sarkaru kai kejigi tolong ko cerkai baiba babun balang telaya iki jerem namarba kadau kalau marba ikwa baya ke isu dai ban perbaik no mendak ke di kasarka rabak iya kini ki ke jigi bak jenjai ki kan motor kum de isu kawarat mai kede ke blas lam ada tu sistem krai pun de krai pinyo ter tu ko ki nrai kam sundan kanu ko sin benda bagi sarkar barim balalik kilon siras ban pet kuno ban penbet dan ban solve no iya ke isu dia kejeng jab rekola jah ka por ka ba ngila sajit belum komiti economic mat ha ka sam arja ka pra de hapalami kejeng ki sarkar ong yiri ka kam dewan penbet berban penbet yang di isu kam ne bosok tasok ya ne ka kam ne bosok tenar kata ko tha ya ka high level committee bakla premiru ya ka notification ha ka south ujun jok arja ka pra manthal kini ka high level committee hakaba I deputy chief minister ba person song ilongkum chairman jog ni ka high level committee but nado la constitute ya kini ka committee apo chairman jog person ngai tu ipi la song meeting hadu kumba prasiat ka meeting ka bankong kalong akan retrik baju aja khandai but kelas meeting ka bani meeting ka bapra kabang lasong kadi haka arkeologik setembar arja ka kandai nrei kani ka isu ban solve no umpala ki bon ba ki kram guna apa ki ka kan ma mai thu tin mar bat pen baik kita ke pada ki ba sok rat bon ba ka helbe kumti pada ka thau ya ka sok kumti ka bikiong ka consultative committee Badi akhirnya ke Consultative Committee ke akhirnya ke Urban Affairs Minister belau chairman. Jadi komiti banyet kumnu banla banlek banweng kita kisah kedot kibalak ban perlong kita ke yang cupai bang. Tikani ke komiti nero bla akhirnya ke chairman ke komiti nila kenduk laisi.
laisian mereka komiti ladang lang nak liang jong office jong ka council atau council nak liang jong aktivis ka hima William rengkat bat menteri rengkat bat officers jong ka urban affairs department ila kendu laisian ka berikong ila kendu ka artrik nomor arja kendai ka bar ka sub komiti ka kendu ka arputrik general arjar arpo bat ka balai ka bang ila kendu ikri ka sub komiti ka arpo artrik general arjar arpo barkali ki sop komiti baro la da shom bin ban la ban le ban beng ya baro ki sotra ban pusuk ya halbel komiti mar ba halbel komiti kamla ban le sele mar jerka ban konstitusi kedian ko ka thayo ka sop komiti barkali ki sop komiti ka ban la phit ak le juga kom menteri juga tat ban roisor ngan su pi le ban ayo ya ka report ka halbel komiti ban ngan su pi ka halbel komiti kan song stang sisian bat kan rai ban sign no ya ka agreement Afrika sarkar bat ka himam belia bat so dak le juga la pendep ila ka kamram kum ushakri juga jai beri kum dukhat berem juga KSU ban le ke kam ka ba la ai buar nga daka highway committee kum u kri juga ne ka sop committee bat dak le juga la le la juga kamram bodi bale bat halbel komiti ka session ngam artien kan approve yang ni ka report juga sub committee bat halbel komiti pada ka ai ka report syak sarkar hang ta kai kan session ka kedhuan menteri ban rai ban le halo ka high level halo ka report ban submit akliang ka halbel komiti banong hun ngam patron nriyek ka responsibility lo dik ka clear nga ko menteri berpek kam profesor wai tekur bar kini isu na sungla le la jong kamram ka bari bale mereka jeng hon jonga kalong taradu baka sarkar ka pediang ya ka report jong highway committee walada gam desu u menteri jong ka treasury ringani tu ip ngadang de ru membuat jong highway committee di hapo ka committee ru ilang yo bari keren bari sir mak mo ip kan ka highway committee sang sisian dengan sa po ka government jika government berdekat sama kabinet, hak tak pun ngedon lang nasab hakut, egerai bengerai lang kemun sarkar ka hak ban sumcai ki ba la submit kamtan nak yang juga halbel komiti. Kemudian bagi ni ka report jong ni ka sub komiti la ni ka consultative komiti. Kemudian tanggal shna report kum tu. Nrai ka de ka bla pengkret ru ya ka MOU la de ka memorandum of understanding barisan yang pedeng sarkar bat kahima milia bat iya kini ka MOU ru ka badai la yo ka jing soi kemuhor ne la bedet ba daka revenue daka finance baru daka law department kini ke MOU barhot dak lek jongan boleh barhot dak lek daka sub komiti la lek di barhot di ka helbel komiti ka sub kan bahkan examine baru bahkan pediak ini ka report ada juga sub komiti bar nabor yang ngilale lu umur kam bana syai wal utama helbel komiti dan company ban bet biang kalau department ke revenue ke finance department bar dia kalau lele teh bagi bar khoi bat hak di ka MU ipik long ke ba paka perfect abano i ka helbel komiti ka chong sisi PCI ke ba kar ke benchka soka ya ketika isu jong kidong di madan mo klik isu ka ba aslam ba ka ba umla mat be nurut marba ka daga jingi de bukot dama ki bata ka ba pher ti nakir jongaru umdei banga shom tu ringi yo ba kendu ben slop besar kam tambat chu ti jong jalaru nu ba kundo sol fikri isu ni kalong ke be ba so pamet ni snei kam tam ki brio jongi ki pari produk prasam jongi ki shong tu cap dik nak kapor syakapor di ngai shong le keren teman om pi ban rai tang nak liang jong arwan Facebook mula bele lada dei ba kamdan kenu ke jikang kamdan kenu ke jengwit dari tang nak arwan Facebook nadu menu kerekam akalabe mo mar ngiting ken chwa ikbril jong ken chwa ki pari produk prasam jong banyarap mereka baka anya te mabon ki kedon kita omla balik kamta nagada ka involvement ni kalong biya ka sokar bro ko marwa chief studi habadan lang di
ki bang nalek na persang ban identify bon ki jaga ma inyo ban relocate ki mo na nomor ba tete posrop hoi kamlong kabare ka kami asan rei habar persang ban penbe tin ba ka te perking plat jong ki yem shar wadon borom marba ni kat sai katar kan mlok long subjis yem kwa an rei mereka bang nalek kalong ba la interest kamtam kapang ba na kang jong chief secretary wa take care ya kani ka di na ni tu pi jang level jong chief secretary ru bun musin lo ju hot meeting bo bun sin mereka dalam tu kani ka isu jong ki api yakta kam ngau long pi marba ni dan po ka cabinet ni dan po surga bak ik ba chief besar ngimla ban par ku mai pat nak lihat juga ko pi bane dagalong lagi ai ngar ka dundu bantaru nak lihat juga ko emali ba ka maliam kalaji dengan kalau menteri ya ka kam da ka dundu je so pi ai ga sor ban tri pi ai ga stong dong dengan tri de kita juga balle ka